Ramaphosa utegeka Afrika y'Epfo turabona ngo RDF milisha ingabo z'ubunyamwuga buke kuzara twicira abasirikare di. Perezida w'u Rwanda nawe ati sitwe kandi mugabanye iterabwoba, mugabanye kudukanga, munamenye ko nimuza muzasanga tubiteguye. Byagenda biti ingabo z'u Rwanda zisekeranye n'iza Afrika y'Epfo? Ni iki gisirikare cy'u Rwanda cyaba cyihariye mu rugamba rwabera ku butaka, mu kirere cyangwa mu mazi? Udushya South African National Defense Force, igisirikare cya Afrika y'Epfo cyaba cyihariye ku rugamba n'utuwe? Nayahe masomo ku rugamba yatangwa n'abajenerali b'indwanyi ba Afrika y'Epfo barimo General Rudzani Mampwaya yazahora yibukwa mu mateka akandikwa no mu bitabo? Ibi bibazo byinshi muri byo iki kiganiro kitararangira uraza ko wabisobanukiwe. Ku mugabane wirabura abanyarwanda n'abanyafrika y'Epfo ntibari kuvuga rumwe biturutse ku ntambara iri guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo. Abanyarwanda barashinja abanyafrika y'Epfo kubatera ubwoba bitwaje ubuhangange no kurwana ku ruhande rw'umubisha wasize ahemutse FDLR. Ni mu gihe abanyafrika y'Epfo bashinja abanyarwanda kuvunira umuheto ingabo zabo zaje mu cyo bita kubungabunga amahoro. Ukutumvikana nk'uku nguku bishingiye kuri politike y'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, kikaba ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo bari kurebaniramo iry'injangwe n'imbeba, amakimbirane kandi utanaca ku ruhande ko ari mu ruhare rw'abagashaka buhake rwihishe inyuma ibiri kuhabera. Ibyo byose rero biri gutanga ikintu kimwe, hari cyo kutizerana no kwishishanya hagati y'ibihugu byombi. Mu gihe rero umwuka w'intambara wuri hagati y'u Rwanda na Afrika y'Epfo ukomeje kuzamuka bikajyana n'ifatwa ry'umujyi wa Goma n'ibindi bice byo muri burasirazuba bwa Kongo, Afrika y'Epfo iri kuza imbere mu gushinja u Rwanda gufasha inyeshyamba zayo mu 23. Bijyanye n'urwego amakimbirane ku mpande zombi ariho yagiye anagaragazwa no guterana amagambo akakaye hagati y'abakuru b'ibihugu byombi. Ubu benshi baranibaza Watsinda Undi hagati y'u Rwanda na Afrika y'Epfo bijyana n'ubushobozi mu bya gisirikare ku mpande zombi. Yewe si Ninde, reka tugiranye imbaraga mu bya gisirikare ku mpande zombi ku makuru make cyane dufite. Njye nitwa Eric Rukundo Sage Direct, si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganiraho kuri channel. Herego nabahaye ikaze. Inzobere mu by'igisirikare zivuga ko y'ibisirikare by'igihugu runaka bigereranywa harebwa ku ngingo zitandukanye zibimburirwa n'umubare w'abasirikare, ingengo y'imari igisirikare gikoresha, amoko n'ikoranabuhanga by'intwaro, ubunyangamugayo n'imyitozo bifitwe n'ingabo, ibyo bikiyongeraho imibanire n'amahanga n'ibindi byinshi. Nyemerera nifashisha akagereranyo gatoya kakozwe n'ikinyamakuru Military Africa, ikinyamakuru gikorera Abidjan muri Nigeria. Ku itariki ya 31 y'ukwezi gushize kwa Mutarama 2025 baragize bati igisirikare cy'u Rwanda kigizwe n'ibice bine, hari by'igisirikare kirwanira ku butaka, mu kirere, inkeragutabara ndetse n'igice gishinzwe ubuvuzi. Ku rundi ruhande icy'Afrika y'Epfo cyo kigizwe n'ibice bine, ari byo ikirwanira ku butaka, kirwanira mu kirere, mu mazi ndetse n'abashinzwe ubuzima bw'abasirikare, Military Health Service. Kuri ingingo urumva ko ibihugu byose binganya ubushobozi. Afrika y'Epfo ni igihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 1,200,000, ikaba ifite abaturage bagera kuri 1,064,000. U Rwanda rwo ruteretse ku buso bungana na kilometero kare 26,338, bugaturwaho n'abaturage bangana na 11,105,000. Ku kijyanye n'ubuso n'abaturage birumvikana ko u Rwanda ari ruto cyane ku buryo bibaye ngombwa ko abaturage bisanga mu ntambara, umuturage umwe w'u Rwanda yakwisanga hanganye n'abaturage bane ba Afrika y'Epfo. Ingengo y'imari, indi ngingo yo kugarukaho. Afrika y'Epfo ishora nibura mu gisirikare miliyari 3 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka, mu gihe u Rwanda rwo ngo rukoresha miliyoni 120 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka, nk'uko nyine uru rubuga rubitangaza. Urabyumva neza rero ko aho harimo ubwikube bw'inshuro zigera kuri 20 ugeranyije ingengo z'imari z'ibihugu byombi zishorwa mu gisirikare. Imibare y'iki kinyamakuru igereranya ko abasirikare b'u Rwanda hari mu 35, ubwo nyine babariyemo abakiri mu kazi n'abasezerewe bari mu kiruhuko. Ni mu gihe Afrika y'Epfo yifite abasirikare bagera ku 40 n'abandi 100, byumvikana neza ko harimo ikinyuranyo kitari kinini cyane. Icyakora nanone warebera ku buso bijyana nyine no kuba Afrika y'Epfo iruta u Rwanda inshuro nyinshi, byaba bigaragara ko u Rwanda rufite umubare munini ugereranyije no Afrika y'Epfo.
Afrika y'Epfo yihariye agahego ko kubiri mu bihugu bike biri muri Afrika y'Amajyepfo byikorera intwaro zabyo bwite nk'ibifaru, imbunda, misile, indege z'intambara na za drone. Afrika y'Epfo kandi nicyo gihugu cyonyine ku mugabane wa Afrika gikora ubwirinzi bw'ikirere buzwi nka South African Armed Air Defense Artillery Formation. N'ubwirinzi buba bwarakoze kugira ngo busenyeshwe ibindi bisasu, misile ndetse n'ibindi binyuzwa mu kirere cyayo bikozwe n'umwanzi. Ku rundi ruhande u Rwanda narwo intwaro nyinshi rukoresha ruzigura mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, kongeraho na Israel, zaba imbunda, ibifaru, indege ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere. Uribuka ubwirinzi bw'ikirere u Rwanda ruherutse gukoresha mu karere ka Rubavu ku mupaka uruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kinyamakuru n'ibindi byinshi banditse ko ngari ubwirinzi bwa Iron Dome busanzwe bukoreshwa na leta ya Israel, aho u Rwanda rwabukoresheje mu gushwanyaguza ibisasu byarashwe na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Kuba u Rwanda rutikorera intwaro yaba imbogamizi ikaze ku Rwanda haramutse habaye intambara igihe kirekire, ibyo bikiyongera ku kuba u Rwanda rufite ubukungu buri munsi cyane y'ubwa Afrika y'Epfo. Ndakwibutsa ko rinarigereranya riraho ritagambiriye ikindi. Ubuso bunini burwanirwaho mwibutse ko ari bwo bugena ubwoko bw'intwaro zifashishwa mu ntambara nk'iziremereye cyane cyangwa se indege z'intambara, kubera ko ibice bituwe n'abaturage mu buryo bucucitse byagorana gukoresha izo ntwaro. Ni mu gihe mu bice bidatuwe nko mu mashyamba no mu misozi miremire izo ntwaro zakwifashishwa. Ibyo rero mbigarutseho ko byagira igisobanuro cyariye mu ntambara, kuko nk'ubwo nyine imiturire y'u Rwanda igaragaza ko ku kilometero kare kimwe mu Rwanda haba hatuye abaturage 397. Mu mwaka ushize wa 2024 umusaruro w'umbumbe wa Afrika y'Epfo wari miliyari 940 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe u Rwanda wari miliyari 67. Nubwo ibyo byose bimeze bityo ariko ngo hari ingingo ebyiri kandi zikomeye cyane zigira ijambo rikomeye ku cyerekezo intsinzi igomba kwerekezamo mu ntambara igisirikare cy'u Rwanda cyihariye kandi kirusha icya Afrika y'Epfo. Izo ngingo zibanzirizwa no kugira ingabo zatojwe neza hakiyongeraho ikinyabupfura. Kuri izo ngingo rero ngo niho u Rwanda rwanikiriye ibihugu byinshi atari Afrika y'Epfo gusa, ahubwo n'ibindi byinshi mwese. Ku ngingo y'imibanire n'amahanga, Afrika y'Epfo ifitanye imibanire n'amahanga yihariye n'ibihugu bikomeye biri mu Burusiya n'Ubushinwa bihurira mu muryango wa BRICS. Ibyo bikaba bishatse kuvuga ko igihe Afrika y'Epfo yabishojweho intambara, ibihugu bya BRICS bikomeye mu gisirikare birimo nka Iran, Ubushinwa, Uburusiya ndetse n'inshuti zabyo nka Korea ya Ruguru byaba byiteguye kurwanya. Iki kinyamakuru kivuga ko u Rwanda rubanye neza n'ibihugu byo mu burengerazuba birimo Amerika n'ibindi byo mu Burayi, byongeraho Israel byagiye bishinjwa gufasha u Rwanda mu ntambara rushinjwa gufasha mu 2023 ariko rukabihakana. Bisobanuye ko rero bibaye by'uko inshuti zishyigikirana byahita biba binini, kuko iyo ntambara nyine yaba nk'ihora nzigo, kuko nk'ubwo Israel yijunditse bikomeye Afrika y'Epfo kuko ari cyo gihugu cyonyine cyatinyutse nyine kujya kurega Israel kisanga mu nkiko ubusanzwe ifatwa nk'ubutaka butagatifu iwabo wa Maria n'akana Yesu. Mbere yuko nkomeza reka nanjye nkwibariza, ubundi umugani wa Papa Rukundo ni gute ibihugu bidaturanye ku rwego nkuru byisanze ahantu? Reka tuvuge gato kuri uyu mwuka w'intambara iri gututumba hagati ya Afrika y'Epfo, tutagambiriye gufana nk'uko benshi bari kubigira ubu ngubu, ahubwo tujyanywe no kureba ibyirihangana riri hagati y'abirabura kuri ubu bombi. Ese u Rwanda na Afrika y'Epfo barafiki? None imbaraga n'ubuhangange kuri izi mpande zombi zifite agatotsi k'imibanire k'igihe kirekire biteye bite? Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Bwana Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe hari nawe ukuriye diplomasi y'u Rwanda ku itariki 30 y'ukwezi gushize kwa Mutarama yaganiriye na televiziyo y'igihugu cya Afrika y'Epfo SABC News, yongera gushimangiza inyundo amagambo avuga ko u Rwanda rwiteguye kujegezanya na Afrika y'Epfo igihe yabirusagariye irwigirizaho nkana. President Kagame mean when he says Rwanda is ready for a confrontation should it be necessary? That's war talk, isn't it? And that's not a desirable solution for anyone. You know, Eastern DRC. Niki mu byukuri Perezida Kagame yashatse gusobanura yavuga ko u Rwanda rwiteguye kurwana niba bibaye ngombwa? Ibyo ni ibiganiro by'intambara, sibyo? Kandi ibyo ntabwo ari igisubizo cyifuzwa na buri wese. Uwo ni umunyamakuru wabazaga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, maze nawe mu gusubiza aturabizi uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buhana imbibi n'u Rwanda, ntabwo buhana imbibi na Afrika y'Epfo. Ingabo za Afrika y'Epfo ziri ku mupaka wacu mu gihe ntangabo u Rwanda rufite ku mupaka wa Afrika y'Epfo.
turi mu gihugu cyacu, ntabwo rero dufite imyifatire y'ubushotoranyi kuri Afrika y'Epfo. Gusa twiteguye kwirwanaho igihe twaba tugabweho igitero n'ihuriro ry'ingabo runaka harimo n'ingabo za Afrika y'Epfo. Umunyamakuru uti niki kibaye cyizere mu mbaraga zanyu nk'u Rwanda muri aya makimbirane muhabwa inkunga na Isirayeli, muhabwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika se basi. Nabonye mugenzi wawe wo muri Isirayeli yandika kuri Twitter mbere avuga ko yajyanye ikiganiro nawe kandi ko mwanagandiye ku bufatanye bwakutse hagati y'ibihugu byanyu maze munaganira ku bibera mu burasirazuba bwo hagati. Ese mwaba mufite inkunga ya Isirayeli na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika kuri ibingibi biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Uwo ni umunyamakuru wari ukomeje gukurikirana Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungire, nawe mu gusubiza atumva u Rwanda rufite umubano mwiza n'ibihugu byinshi harimo na Isirayeli kandi n'ubufatanye bwacu ni bwinshi muri ibyo bihugu byose, ariko nkuko nabivuze ikintu dufite imbere na mbere kuruta ibindi ni inkunga y'abaturage bacu. Turi ku butaka bwacu, dufite ingabo z'amahanga zambuka umupaka mu bikorwa by'ubushotoranyi. Birumvikana rero nitugabwaho igitero tuzirwanaho. Intangiriro ya byose n'umwuka wageza ku ntambara yeruye ifata umuzi ku itariki ya 29 y'ukwezi gushize kwa Mutarama ku isaha saa 8:30 za mu gitondo. Icyo gihe Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yinyabeje kuri Twitter isigaye yitwa X maze yandika ubutumwa burebure bukubiye mu bika 12. Uyu mugabo usanzwe wivugira make niba atari rya rindi riba rihoze rikotsa inzu, usanzwe ari n'umuherwe ukomeye cyane, yateruye avuga ko imirwano imaze iminsi ifashe indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo. Afrika y'Epfo yiburiyemo abasirikari b'intwari bagera kuri 13 bari bashinze amatako mu rwego rwo kurinda y'amahoro. Icyo gihe yanavuze ko ibyo byose byatewe n'itsinda ry'inyeshyamba rya M23 zifatanyije n'igisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Forces, harenzaho militia. Ibyo byo kugaragaza ko igisirikare cy'u Rwanda atari igisirikare cyuzuye ahubwo ari umutwe witwara gisirikare, ibi nabyo u Rwanda rwabifashe nk'agasuzuguro kajejeta. Nyamara ibyo ngibyo Ramaphosa kubitangaza kuri we ubanza ataramenye ko arikoze kandi ashyize umubano mu kaga w'u Rwanda na leta yoboye ya Afrika y'Epfo. Nyuma y'amasaha make ibyo bitangaje ku isaha y'isa 6 z'amanywa kuri iriya tariki nyine ya 29 Mutarama, mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame nawe yihutiye kujya ku rukuta rwe rwa Twitter maze amuha igisubizo gikubiye mu biku 8. Yatangiye avuga ko muri icyo cyumweru cyonyine yavuganye na Ramaphosa inshuro zigera kuri 2 ku bibazo by'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko ngo yumijwe cyane nuko bidateye kabiri ngo yatangiye kubona abayobozi baho n'itangazamakuru bari kubisobanura mu buryo butandukanye nuko bari babiganiriye ku murongo wa telefone. Perezida Kagame yakomeje anegura mugenzi we Cyril Ramaphosa wafashe ikiganiro nk'icyo baganiriye hakagira amatangazo agenewe abaturage nayo yagiye ahinduka bigambiriye kuyobya rubanda no guhishira ukuri. Icyo gihe yavuze ko ingabo za Afrika y'Epfo zitari muri Kongo mu rwego rwo kugarura amahoro nk'uko Ramaphosa yibeshya abaturage, ahubwo ngo ziri kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zifatikanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR barwanya abaturage ba Kongo beguye intwaro mu mutaka w'ikiswe M23. Perezida Kagame yanamwibukije ko RDF hatari inyeshyamba ahubwo hari igisirikare cyuzuye. Mbere yo gushyira akadomo ku butumwa bwe yavuze ko niba Perezida Ramaphosa yumva igihugu cye cya Afrika y'Epfo cyumva inzira y'intambara ariyo nziza, ngo u Rwanda narwo rwiteguye kubakira muri ubwo buryo bw'intambara kandi rwiteguye guhangana nayo uko yaza kose. Kuva ubwo mwuka w'intambara hagati ya Afrika y'Epfo n'u Rwanda waratutumbye uratumbagira, maze abanyapolitike ku mpande zombi n'ahandi ku isi batangira kubiganiraho. Mu gihe ku mbuga nkoranyambaga nta kindi cyahaberaga uretse abahaganirira bari bacitse ururondogoro bagaruka ku biganiro byabo kuri bihugu byombi baganira mu buryo busa no guterana amagambo. Bamwe baragiraga bati u Rwanda agahugu gatoya cyane katakabaye n'umutamiro, mu gihe abandi nabo bagira batari ko Isiraheli uretse ko mwamubyibagije ntabwo muzi ibyo korera Abarabu ingana guteze. Ibi byose nibiri kuri izo mbuga nkoranyambaga byakumiro kuko rwose bihembera intambara yeruye hagati y'u Rwanda na Afrika y'Epfo. Muri aya makimbirane hari n'abadatinya kuvuga ko u Rwanda rwihinduye Isiraheli ya Afrika. Hari ikindi gihugu ku isi udashobora kugira icyo uvugaho, iyo ni Isiraheli. Isiraheli ni igihugu cyagiye kizunguza Abanyepalestine ariko ntawagira icyo akivugaho kubera ko kiba gitewe ingabo mu bitugu n'Abanyamerika. Rero Isiraheli y'Abanyafurika ni u Rwanda. Ingingo yo kuba u Rwanda rwarisha abasirikare ba Afrika y'Epfo bagera kuri 13 bivugwa na Ramaphosa, Perezida Kagame akabihakana
byihariye wavuga ko izamu by'imbere mu byatumye ibintu bidogera kugera ku rwego ubu tubibonaho. Ibi rero nta nubwo bivugwaho rumwe hagati ya leta ya Ramaphosa n'abandi mu gihugu cye byihariye abatavuga rumwe nayo. Aba bavuga ko hirengagijwe ibya ziriya mfu ubundi ingabo za Afrika y'Epfo zitakabaye zaroherejwe mu burasirazuba bwa Kongo. Aba babishingira ku kuba byari bizwi neza ko zitaye mu muriro. Julius Marema ni umwe mu bantu botsa igitutu ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo, hanayoboye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho muri Afrika y'Epfo EFF. Hakunda kumvikana kurusha abandi bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo. Mvuko bigarukaho conflict we do not understand and send our soldiers to fight rebel. Nyamara mu makimbirane ntabwo twumva impamvu twohereza abasirikare bacu kurwanya inyeshyamba zifite ibikoresho kuturusha. Turimo gusuzugurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi perezida w'u Rwanda adutera ubwoba bw'intambara kuko uruhare rwacu rw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rurakemangwa, kuko nyine nta mahoro yigeze agerwaho binyuze mu kohereza abasirikare bacu. Ingabo za Afrika y'Epfo ntabwo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugarura amahoro, ahubwo twinjiye muri aya makimbirane amaze imyaka 10 kugira ngo tubone inyungu zikomoka ku mabuye y'agaciro meza yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare bacu bagomba kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari kubera ko batahawe ibikoresho bihagije byo kubungabunga cyitwa amahoro, ahubwo bakwiye kuhava kubera ko intego yo kohereza ingabo zacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo irimo bunyangamugayo. Abana bacu n'abakobwa b'ingabo za Afrika y'Epfo boherejwe gupfa kubera inyungu z'amabuye y'amasosiyete mpuzamahanga n'inyungu z'abantu ku giti cyabo ingabo zacu zigomba kujya kurinda. Abasirikare bacu boherejwe kujya gukora nk'abashinzwe kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bugaragazwa nko gushaka kugarura amahoro ndetse no kurengera demokarasi. Mugarura abasirikare bacu mu rugo kubera ko ingabo zacu ntabwo zigomba kuba mu mutego mu mikino y'abashoramari. Ntacyo bafite ubu, birerekana intege nke n'ubushobozi bwacu mu gisirikare. Muri bwa butumwa bwo kuri Twitter bwa Bwana Ramaphosa bwarikoroje, mwibuke ko ahakana kuba ingabo z'igihugu cye ziri mu mirwano ku ruhande rwa leta ya Kongo hamwe na FDLR. Gusa ku itariki 30 y'ukwezi gushize, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga we Ronald Lamora yumvikanye ari kunyomoza ibi mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'igihugu cya Afrika y'Epfo yitwa SABC News. Bamwe bati ibi ni bikira ko mugaragashyize shebuja ku karubanda. Mvuko byagenze. My question. I'm asking a direct question about the SADC mission and our soldiers. No, subiza ikibazo cyanjye. Ndabaza ikibazo kiziguye kijyanye n'ubutumwa bwa SADC n'abasirikare bacu. Ese mwaba muri kurwana ku ruhande rwa FDLR? Maze minisitiri mu gusubiza hatoya tumva inshingano yacu n'akazi kacu no gufasha leta ya Kongo. Umunyamakuru ati ariko izo ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ari zo ndi kukubaza aho njya kubahwa, ahubwo ndi kubaza ibya FDLR. Minisitiri mu gusubiza ati yego nibyo turimo gukora kandi dukorana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru amubera ibamba ati ko mbwira neza ntabwo mukorana na FDLR, ntabwo muri kurwana nayo ku ruhande rwanyu. Undi turabizi aho bigarukira, bigaragara ko ishoboye, ariko kandi ibyo ngibyo ni ikibazo nizera ko ingabo zishobora gusubiza, cyane cyane ku bibazo bihari. Ntushobora gukorana n'abantu. Ndashaka kuvuga ko uko ibintu bigenda bimera nabo ubu twagombaga gukorera hamwe kimwe mu kurwanya 23. Twagombaga gushyira hamwe n'ingabo zose zihari. Ushobora kwisanga mu bihe nk'ibi ngibi rimwe na rimwe kubw'impamvu za tekinike. Icyo gihe rero ugomba gufatanya n'abandi, kandi turi kumwe n'abantu bahari kugira ngo ibikorwa byabo bikomeze. Ibyo rero nibyo byabaye kandi bibaho rimwe na rimwe. Umunyamakuru ati rero urumva ko niba ibyo ngibyo bibaho mukaba muri kurwana ku ruhande rwa FDLR, ibyo bigiye kuzana umwuka mubi hagati yanyu n'u Rwanda, kuko leta y'u Rwanda ifata FDLR nk'umutwe witwaje intwaro kandi wakoreye genocide abanyarwanda. Nubwo yakomezaga kubiceremba bica ku ruhande, ariko ariyemerera neza ko ingabo za Afrika y'Epfo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo na FDLR. Ibyo rero ahanini nibyo bikomeza guhembera umwuka w'intambara yeruye hagati y'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Pretoria. Mu bana w'u Rwanda na Afrika y'Epfo gutangira kuzamba bifata umuzi mu mwaka wa 2007. Leta y'u Rwanda yakunze gushinja ya Afrika y'Epfo gucumbikira abayirwanya ndetse no kubemerera bakanategura ibijyana no gushyira mu bikorwa ibijyanye no guhungabanya umutekano w'u Rwanda byanabashobokera
bagatembagaza ubuyobozi buriho. Abo ngabo barimo nyakwigendera Patrick Karegeya wahoze ashinzwe serivisi z'ubutasi mu Rwanda wahungiye muri iki gihugu mu mwaka wa 2007. Byagiye kugera muri 2010 mugenzi we Kayumba Nyamwasa wahoze ku ipeti rya general imbere y'uko aryamburwa n'inkiko zo mu Rwanda zamuburanishije zikanamukatira gufunga imyaka irenga 20 adahari yarahungiye muri Afrika y'Epfo muri 2010. Afrika y'Epfo nayo yakunze gushinja u Rwanda kuvogera ubusugire bwayo mu bikorwa byo kugerageza kuhicira abo barurwanya bagiye bashingira imitwe irwanya ubuyobozi bw'u Rwanda, ibintu busanzwe bitemewe mu mategeko y'ibihugu byinshi birimo na Afrika y'Epfo. Uhereye ubwo ibintu byagiye bizamba, abategetse ku mpande zombi bagatungana intoki, wenda hakazamo agahenge no gutuza by'akanya gato kubw'impamvu runaka zishingiye ku nyungu za politiki. Gusa nanone ku itariki ya 6 Mata mu mwaka ushize 2024 Perezida Ramaphosa yagiriye uruzinduko mu Rwanda yifatanya n'u Rwanda mu kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu byo bakuru b'ibihugu byombi baganiriye harimo kongera kuzahura umubano w'ibihugu byombi wazambye mu myaka myinshi ishize, maze bose mu bitangazamakuru kariko gatero n'inyikirizo. Ziriya ngabo za Afrika y'Epfo ziri muri Kongo nabwo icyo gihe byatangiye gutangazwa ko hari hatangiye kwigwa uburyo zakurwayo, gusa abari babitegereje amaso yaheze mu kirere kugeza ubwo noneho urupfu rwa zimwe muri ziriya ngabo rwabyukije umwuka mubi ku kigero kitigeze kibaho hagati y'u Rwanda na Afrika y'Epfo, wanageza ku ntambara yeruye ahubwo bidacunzwe neza. Ubu ni amaraso n'umuriro hagati y'impande zombi. Amakuru y'igisirikare ni umutungo ukomeye wo kubika kure, byaza ku Rwanda bikaba karusho uzabona inzobere nyinshi zikora intonde z'ubuhangange mu by'ibisirikare zigorwa cyane no gushyiraho u Rwanda kuko nyine bigoye kubona amakuru yarwo kuri iyo ngingo. Ibihugu biyatanga nabyo bitekerezwa ko haba ari kure y'ukuri kuko nyine byaba bisa no kwigambanira. Kumenya rero Watsinda no Watsindwa nabyo biragorana kuko birahinduka, imirwano nayo ikaba yagenda ukundi. Ni nuko nsoje. Wanyuzwe? Niba ariye gukora subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntahema kugukorera. Njye ubundi nitwa Eric. Rukundo. Sage direct. Si byose. Amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganira kuri channel. Nawe ubutaha.